بینەرێت پێژە و خۆشتوی بینەرێت تەلەڤیزیۆنا خەبات جارێکادی ئەت خۆشحاڵین ئەم گەهشتینەت ئێک لە دیوانە شەهیدێت نەمر و قەهرەمان و ئەت خەلەکێکادیدا ji bernamê karwanê şehîda hêvîdarîn cihê razîbîna hewê hêja û xweştivî bîtin. Bînerê hêja û xweştivî li nav goristana gundê Baniyê niho em yê li dîwana sê şehîdêt nemir û qehreman şehîd Mecîd Banî û şehîd Nasir Mecîd Banî û şehîd Zahir Mecîd Banî. Bînerê hêja û xweştivî evêl beramberî me mezarê şehîdê nemir û herdemsax şehîd Nasir Mecîd Banî ye. شهید ناصر السال 1966 لگند بانی سر اطناف یا زاویتا اطناف مالکا زحمت کش و کرد پروردا جاوید خودحلینی سال 1908 یه هاتیه ناف ریک خستنیت نهینیت پارتی دموکراتی کردستان الباجر دهوکی سال 1981 خوگهان ده ناف ریزت شورشا 26 گلانه و بو پیش مرگک قهرمان شورشه سال 1982 هات ریزت ریکراوا شهید محمود ایزدی سرب دورا سرب لجنا دورا شیخان ده شهید ناصر ادجی خوی پیشمرگایتی دا شیرانه دور خود دینیتن اد چندین چلنگی پیشمرگایتی دا دجی بنگه و آخیر دجمنی چلنگیت کو پشکداری تیدا کریو دوره که بالا هبویه گر مقرسری ببوزیه لی مقابن عجل دلی بینادت و جیه